kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuata ko, Deborah, bakit? Okay. Ay, nawaw. Apay nga okay lang tisungbat mo. Kaslasaan ka mo ta naragsak. Tada kami manin kadagiti ubing ti mabati dito. At damad ni nana nga kadwayo Ay, nawaw. Rumuar ka mat ngamin. Tapno makapagsarita kayo kan nanang. Awanin tingam. May mayat matlaang no dito'y kayo nga agnaed. Anya nga rod, no choice manin Iso nga rod nga ganos ka. Di ka man nareklamo dita. Libre lang nga rod di pagnaedan tayo dito'y. Nagadupay laang mataririn. Alawanan, agrubwat ka no, agrubwat ka. Mala, bantayam ana imbag dagiti ubing. Nagrubuhatan ti anak ko. Di mo manen ibag nga agpupok kayo kadagiti ubeng iti silidyo. Rumwar kami mat numaminsan, nanang. Wan angam kaaduan ka agpupok kay lang iti silidyo. Pasensya kayo, nanang. Mariknak ngamin ti bannog ko no daduma. Naa, anya ko mati pakabanugam kaawang matrabaho. Day tala ang mga awir iti duang anak yu ti aramidam. Wan, nga makabannog latamot, nanang. No anya ti imbagak, no anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Laglagi pa abalay ko ti pagnanaadan nyo, di bura. Wan, nanang. No anya ti kayat yo, iso ti masurot. Apay nga itala ang arimwar ka si ka, di bura. Nagpadidiak, nanang. Ken pinaturog ko pa'y dagiti ubing. Di mo ka di makita ti naurnong amurang yaw. Ha? Napunpun noon ti crates, awan mati kunam nga ilabam. Urayang pa'y sa mga agbuot dagita abadaw. Pasensya kayo, nanang. Labaak to numawaya anak, nanang. Saan apasin siya ti kasapulak? Ti kayat ko kaaglaba ka, itama laeng. O, nanang. Mga anak laang. Kalpasan na, aglabaak matan. Wen ngamin iranam ti aglaba no kasta nakaturog dagiti ubeng. Tapno awan ti adu arasun mo. Hello, Deborah, anak ko. Kumusta kayo kantatang, nanang? Okay lang, mat. Madamati mula mi itinatang. Mayat day ta, nanang. Isopay amaila ko. Da kayo ngay, mat. Kumusta kayo matan kadagiti apu ko? Agparparikutak nga rod, nanang. Ay, nawaw. Apay, mat. Adda ka din napasama ka dya kamaw. Sa anak akong portable dito'y, nanang. Narigat ti makikabbalay iti katugangan. Anyat ko nam. Makikabkabbalay kayo iti katugangam. Kunak man nulimasin kayon. Saan anatuloy, nanang? Ti plano mi kat agabang kami. Pangururayan mi iti maipatakder akalapaw mi. Ngam saan mat anatuloy? Kasaritam ti asawa maanak ko. Di namat lang kayat dayja ti lumasin, nanang. Sayang kano ti abang. Narigat nga agpaiso ti makikabkabbalay anak ko. Mayat no adda kumamot bukod yu abalay. Uray simple laeng ano isaw. Tinapatag kat saan kayo ang makikabkabbalay iti katugangam. O sige, nanang, idepo kon ti cellphone. Ti katugangak ti sumungad. Umawagak tumanan, nanang. Bye. O sige, agan-andad kayo dita anak ko. Anyat inyawag ti anak tarosita bakay. Saan kano akong portable iti ayanda italakay? Ay, nawaw. Sa dino ti ayanda itaya. Makikabkabbalay da iti balay ni katugangan na. Ha? Ay, nawaw. Kunak manulimasin da gijayan. Isumat lang ti amok.
Ngam saan kanumot anatuloy lakay. Naa, anya ngay dararamidan ni Andong. Saan kami ang nakapagsarita na sayaat? Tainidep na ti cellphone na, idisimang pati katugangan na. Ay, no umawag manan. Ibaga makasarita na nila kay na. Tuwa mo ti anak da. Saan mo ta mabalin atong palbiag kat makikabkabalay da? Wan lakay, ulitak nga ibaga no umawag manan. Nalpas nga roden ti kontrata yung Andong. Wen, nalpasan. Iso nga agawid akong dita. Gumatang kantuman nga rod iti diaper ni baby kan abasto tayo. Naibusin ti diaper na ginatang ko. Adapay matkit di, ngam tapno saan laeng maibusan Di ko na ni nanang kat mabalin mo ti lamping. Wen ngam matrabaho mo't lakay. Kan amumot, sensitibo ti kudil ti anak ta. Alam mo nan. Gumatang ako. Ngam diaper lang Wen, Manulang ti kwartak. Gumatang pa iti bagas ken apasto tayo dita balay. Ang mga noawanan ti mabate. Sige, bye. sige lakay, bye. Ado may, tiginatang mo nga abasto tayo, Andong, anak ko. Wen atalas daytan asweldok nanang. Ay nawaw, las aswildom ko nam. Wen nanang. Nalpasan ti kontrata mi. Masapol nga aguray manan. Anya nga rod ti planom ngay. Anyat aramidaw makabayatan ti panaguray mau. Agsapol aki ti pag-sideline na nanang. Kasta ket ti kayat kuking ka anak ko. Nadiskarti ka. Iso asaan tayo ang maawanan iti makan. Ay gayam. Umay ni manang mulusil inton bigat. Dito'y da ka nung agbakasyon. Awan ti parikot dita nanang. Umay dalata Ado magkit di ti abasto a ginatang mo Saan ang masapul nga agmarkik da? Agsarita taman pa'y andong lakay. Anya man ang tibagam, Devora. Talaga asaan akong akomportable dito Mangrugi ka manan ako nak. Diyak kayat ti kastoy lakay. Kayat kumiten ti lumasin. Awan nga rod ti kwarta ba kahit? Day tala ka na yun ti bagam. Kastoy nga rod ti kayat mo. Ti makikabkab balay tayo. Talaga nga awan ti planom alumasin. Anya nga rod? Kat awan mo ti kwarta. Una yun ti kasta andong. Reklamo dita. Kat amumot asyak lang kagtrab-trabaho. Nalakalang mo ti ramidam. Pakibagayam lang ni nanang kandag iti kakapsat ko. Di mo pa'y maaramid mo. Hay, jakamon. Napudot mo ti ulom, Andong anak ko. Apay ka day? Makaparurod day kaya Devora nanang. Ay nawaw. Anya man ang tinarami tinalaing nga asawam? Ipilit na nga rod alumasin kami. Apay ka naw. Ada kwarta na aya. Day tangarod nanang. Di mo't makawawat. Sa bali, mati ugali day ta nga asawam, anak ko. Kaslasaan nga rod nga pampanunot nanang. Bayam, bagbaga akto day ta adibura. Kaya na ti lumasin, kaamo na mga awan ti maitultulong na iti gastos yaw. Ay nawaw. Di ka man agin babak nang sika, dibura? Ha? Di ka agin babak nang, kunak. Apay akas tamot ti bagbagayo kanyak nanang. Una, ta na ibaga ni Andong, akayat mo kano ti lumasin. No para kanyak, kat may mayat no lumasin kami nanang. Ada kwartam aya, ada pagbayad yu iti abang. Awan, nga mabalin mo. May karigatan nanang. No awan ti kwartam, di mo ipilit ti kayat mo, unay kan. Di mo amo ti aktipid mo. Libre lang arudan ti panagnadiyo dito'y balay. Pangipanam ka iti anak ta. Ipashare ko ida iti ayanda nanang kantatang ko. Ay nawaw. Hapay matati mo yung bagbagaan na sapa. Kasama gayam ti planom. Nag-text ni nanang kanya, kayat da kano ang makita dagiti apo ko da. Manungay ngal daw yu jay. Kwa, Saan kayo mo siguro ang mabayagan ni jay? talong aldaw milaang ijay. Agbakasyon kami laang. Talo nga aldaw laang. Ay nga matumati indalam abato yo. Wen taam mo dagito'y anak mo. Agkarasuka da. Kahit agbiyahe kayo nga ro dita. Wen
Inton alauna ta sa anak pa'y anak kaimpake. Di mo matimbagbaga nga agawid kayo gayam dito'y lugar tayo, Devora, anak ko. Awan ko matiplanok, nga maasarak iti asawak kan katugangak. Iso anagbiyahe kami nanang. Apay ka de. Kontrada iti planok alumasin kami nanang. Ay nawaw. Apay ka numot. Awan ka no ti kwarta nanang. Mabalin mo't nga agpatakder kayo iti uray simple laeng akalapaw yaw. Ti ko nam kat adatawidan nila kay mo adaga. Adda ngam kasla di namot kayat alumasin kami nanang. Imbagak mo't kankwana sa anak akomportable ijay balayda. Ngam awan latakan kwa na. Wano saan, mabalin nga agpatakder kayo iti kalapaw yo iti bakante aluti tayo. Saan pa'y siguro nanang? Dito'y kami pa'y kadagiti anak ko. Ni andong mo't ti umay makipagnaid dito'y balay. Tapno marik na noan niya tinarik na. Kunakman no talungal daw laang ti bakasyon da Devora, andong anak ko. Isumat imbaga na nanang. Ay nawaw, apay nga rod akasta. Makalawa siya yung tinapalabas, sipod na pandaijay. Ngam awan dam nga nagawaid. Dahil tangarod nanang. Di mo tiniksan. Di na matreplyan dagiti text ko kan kwa na. Tawagam laangan, amangan no awan lud na mo't. Uwan nanang. Awagak tulangan, inton madamdama. Hello, Devora. Nakawag ka mat andong. Anyat iba kam. Kaano kayo nga gawit ka dagiti ubeng? Kunak manutalungal daw lang ti bakasyon yo dita. Saan kami nga gawid? Dito'y kami laangan. Anya? Apay ngay? No kayat mo ama kadwa dagiti anak ta. Sikat ti umay dito'y. Di bali, tanalpas mo ti kontrata yo. Mabalin nga agbiro ka iti pagtrabahuam dito'y no kayat mo. Apay mo takas tabakit? Among mati lugar da ng kantatang ko. Umay ka lang no kayat mo. Tapno mapadasam mo ti makikabbalay kadagiti dadakkel ko. Anya? Naimbag nga aldaw yo, tatang. Dasayaat ba, tanakaumay ka andaw. Gaputa kayat ko ang makita dagiti anak ko, tatang. Kailiw ko matanida. Nakaturog da pailaang. Andaw, adyang iti planaw. Agnait ka kadimad ditaw. Kapilitan na, tatang. Saan mat ngamina na kayat ni Devora ti agawi di balay? Si Mangput ka matgayaman si Kaandong. Kumusta ti biyahem? Ay, okay lang mat bakit? Welcome ka dito'y balay dananang kantatang. Dito'y mutan ti pagnaidan tayo. Iti silid ni Devora iti balasang ti silid yaw. Nalawa mat kit di dayay. Umanay kayo nga upat. Agyaman ak unay, tatang. Madlaw ko asaan a komportable ni andong dito'y balay, Devora. Bayan nyo lang nanang. Tapno marik na namot tinariknak ijay balay da. Agbababawi siguro da ichay. Kurang pa'y day tananang. Nagasat lata ni andong tanasaya at kayo kantatang kankwana. Siyak ngay, kanayon nakapagsasawan ti ina na ijay balay da. No kasta, kayat mo ti bumalas kan kwa na? Kaslakastan ananang. Ay nawaw, kaasimot. Tapno amuna atirik na nanang. Tapno maawatan na ti kanayon nga ibagbagakan kwa na. Sa bagay mo't kit di anyat amu tayo. Mga numakaamiris, numapadasan na ti makikabalay kada kami, akatugangan na. Okay ka lang ka di si Kaandong. Di ka matagtagari dita. Apay nga agpupupuk ka dito'y silid tayo. Sana ka komportable dito'y bakit? Ay nawaw, apay mat. Uray na sayat dagiti dadakkel mo kanyak. Sa balilat ti marikriknak. Diyak marami ti kayat ko. Mabainak pa yun nga gililad laang. Ita, amumon no anya tirik na ti makikabkabalay kadagiti katugangan. Wen bakit? Maawatan kan. Agsapulak to iti pagabangan tayo bakit? Tapno lumasin tayon. Agurnungak madlaangan. Tapno makaipatakder tayo mat uray kalkalapaw laang. Aywan rumbang laang lakay. Kunak tumat kan ka.
Nariga ti makikabkab balay laeng. Saan ang makagaraw da tao? Ano sa inyo pa ilaang ti simple abalay bakit? Dahito ilaang ti boarding house akabaala kabayadan. Okay laeng. Numalpas ti kalapaw tayo, umakar tayong tumat laeng. Agyaman ta maawatan nak bakit? Kumusta nga eh? Anya tirik na ti mailasin, lakay. Ay kat mayat bakit? Makaangisin da tao. Kunak tumat kan kalakay. May mayat ti mailasin. Tapno masursuro tamat laeng ti tumakder iti bukod ta asaka. Nagayabang kayo magayam, andong. Una nang, nakababain nga minan ti makikabkab balay. Temporary lang ti boarding house may. Pangururayan mi amalpas ti kalapaw minanang. Ay nawaw, diyo kayat ti agnaad dito'y balay. May mayat latan no mailasin kami nanang. Sana komportable ni bakit ko dito eh. Nang ronagat na eh. Agnana edin damanang dito eh. Ag-arti-arti mananday ta babae. Napadasak tayo nakipagnaed ka dagiti dadakkel na. Ket oray no nasaya at dagiti dadakkel na. Sa bali lat tatirik na nanang. Nagrikat. Itaan na ilasin kami. Nalagaan mo tirik na. Ken makaangis kami nga agasawa nanang. Adda kada kayo day taa. Sapay la ko mata maawatan nyo ti desisyon mi alumasin nanang. Araramitin mi dayto eh. Para matlaan iti pagsayaatan ti pamilya mi. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti katugangam, no kasapulan alumasin kayo, aramiden yo. Sursuruan yo ti tumakder iti bukod yo asaka, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agkapi tayo pa, kabagays. Ay, intod maminsan taon, kabagis. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Adaman ti mapan ko ilutan di tadaya, kabagis. Apay nga men, adi mo ibaga. Ta isuda ti mapandita balay mo, no kayat dati agpailot ken ka. Kabalak bay mat. Unangam si kamot ti mabannog amagmag na. Awan ti parikot ko iti dayta, kabagis. Kayat ko kit di tapno makapasyarak kan exercise ko malaangan Mala adaken ka dayta kabagays. No anya ti amo mapagsayatam, isot aramidam. Ala, agpatuloy ak nga rudan, kabagis. Satan to ag istoryain to nawan lakad ka. Una, agan annad kamot iti papanam kabagays. Di mo mo pinagkapi ni Uncle Tasyo, nanang. Agdardaras mo nga mainray maanak kaw. Ay nawaw, sa dino ti papanan na ayan, nanang. Adda mapan na ilutin ijay daya. Dagiti agpailot latta kuman at mapan ijay balay na, nanang. Lakayin ni Uncle. Dayta mutlaang ti imbagak itay. Ngam kaya na kano ti kasjay. Naimbag ata maanusan ni Uncle ti magmag na itikas jay nga edad na. Diyak man amo ka ng uncle mo. Napigsa pa'y siguro adag iti tumeng na. Sa bagay Adamot kit di piman ti maganab na.
maka-exercise kan makapasyar metla ang iti sabali a lugar. Kunaklakit din o asino ti agtuk-tuk-tuk. Da kayo magayam Uncle Tasyo. Sumrak kayo Ay, saanan re makanakan. Idagas ko lang na ito'y rabaw nga itad ko kada kayaw. Ay nawaw, nangalaan nyo iti rabong, Uncle? Impadawat naman kanya kay Jay Daya. Nagadun, Uncle? Ado matimpadawat da. Di iniyawid ko amin nan Agyaman na ka, Uncle. Uray awan ti kawayan tayo, kat makaraman tayo latamat iti rabong, uray kaskasano. Ay, mayat day ta, maigisa day ta ka na imas. Mabalin mat lang ay adobom no kayat mo. Ay, awan kayam. Awan samat ni nanang mo. Napan ijay clinic, Uncle. Napan nangala iti maintenance na. Ay, okay. Mala, agpatuloy ak nga rudan. Agan anad kayo, Uncle. Agyaman nakmanan iti rabong nga intedyo. Manganta, nanang. Nakaluto akon iti sida. Adobo arabong ko naman. Ay nawaw, nangalaam itirabong rema anak ka. Inted ni Uncle Tasyo. Anya, nangalaan na kumangay itirabong katawan mo't kawayan tayaw. Inpadawat da kano ijay daya, nanang. Impadawat da, wanaw basta inala naman ay. Inpadawat ko na namot. Siguraduan na laang asaan atakaw tinagtaudan day tarabaw. Diyak kaya timangan itinaggapo iti takaw kuna manag. Saan mat siguro ang maaramid ni Uncle Dayta, nanang? Ay naanak kaw, di ka agsaw iti kasta. Da kayo mat, nanang. Pagpanunutan nyo mat iti dakas ni Uncle Tasyo. Di ka agsaw akasta kuna. Tadi mo amaw no anya ti kabailan ni uncle mo nga aramidon. Adaman kayat ko amaamuan ka ba guys? Ay, yaday ta ka bagas. Nangalaam iti rabaw nga inted mo kada kami idi napalabas ngal daw. Dayjay ka da. Impadawat da ijay daya ka bagas. Ano nga minunay, iso ana lagip ka o timangted ka na kayaw. Impadawat daw, now. Ay, nawaw. Awan ka de, ti panagtalak mo kanya ka bagas. Agdwa-dwa ak, tanudad duma, at idog ta imam. Na, Amangan kunak no tinakaw mo day di arabong. ay saan Siguraduam apod no ti bagbagam. Adalang agreklamo ang mapukpukawan iti rabaw, makitam atalaga. Anay ko. Anay. Tulungan ako man, Merlin, bakit? Ne, Anay. ano ka, alan lakay? Ay, naipit nga rod ti sakak, bakit? Kasano ang naipit? Anya nga min tinararamid mo? Aksidente, bakit? Anay ko. Anay. Diyak pa yun maigaraw. Ibagam ano itaray da ka adagos iti ospital? Saan? Saan nga ospital di ka sa Pulak, bakit? Ni Tata Tasyo ko ma. Ibagam man daw may dito'y balay. Ipailot ko ti sakakan ko, ana. Anya nga tano si kalaangan ti mapan iti ayan na lakay? Ay, sana mabalin, bakit? Sa anak nga ro da makapagna. Ibagam kang Tata Tasyo ta sa anak ka makapagna. Man nakaawat mo na di alakay. Sige, mapan ko nga rod kitaan inton madamdama. Ay. Ano sampay nga iuray, ta saan pa'y anal pastor Aramida? Anya ti gagaram, Merlin. Saan kayo ka di abise, tata? Ay, saan matunay? Adati mapan ko ilutan ni jay lao din ton malam. Apay ko ma. No awan ko mati Aramida nyo, mabalin ka di amapan kayo ijay balay, ta ilutin nyo ti saka nila kay ko? Nay, apay. Ano ti sakan ni Alan aya? Na aksidente, tata. Saan pa'y kit din ang makapagna? Ay, kwa. Okay ka nila ang kada kaya, no inton bigat ti agsapa, ang mapanak ije balayaw. No adatim mo na ang nagpatulong, okay lang tata. Anusan mi ti aguray? Mala, no kasta nga rod. Mapanak ije balayaw inton bigat ti agsapa. Agyaman tata. Mangtad kaming tulaangan iti gunggunayo.
Agrubat akon, alan lakay. Nakababain kan mariis ka no maladawak iti oras ang nagtulagan mi. Awan ka di pa ni Tata Tasyo bakit? Awan pa'y malakay. Nasapa pa'y mangamin. Amangan no pa umay pa'y laang dayjay. Ay, manusak nga ron ti aguray. Nala, irikip mo pa'y laang tiri daw nung pamanaw ka. Agtuk-tuk tulatan ni Tata. Ay, wan gayam. At ti kwarta nga itad mo kan tata. Kwarta na ang ti maitad. Tay sumat ti makaamo agumatang no anya ti masapol na. Mala, idisumpay laang dita bakit? Mangan ka matan inton madamdama, ah? Ay, mabalin ka di nga igawan nak bakit? Tapno saan na masapol ang mapana kay kusina? Amumay, saan na ka makatakda? Mabiit laang nga rod. Isaganak ti kanam sakbay apumanawa. Agyaman nak Tata. Nailot yumat laang ang tinasakit asakak. Ay, exercise mo nga min, Tapno maimbaga na dagaos. Uwan Tata. Ay, uwan gayam. At to'y tigunggunayo. Ay, nawaw. Kwatla mo tiyaw awat mo. Iso ngamin ti kayat ni bakit ko Tata. Kwarta ti itad mi kada kayo. Kada kayo matan ti makaamo o gumatang no anya ti masapul yo. Ay, no para kanyak. Kat sobra matan day to'y. Awatin niyo kit din Tata. Tulong mi dayta kada kayo. Nangron agad na eh. Da kayo pa yan tinangyanos nga imay dito eh. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay alan. Awan anyaman na Tata. Kat sapay la ko mata epektiv ti ilot yo. Ay, wan, sigurado dayta. Sigurado, maimbagan ka adagos. Basta exercise mo lang. Ni Uncle Tasyo gayam di limabas nanang. Ay, wun ngagpaisaw. Nagdirdiretso mo lata. Inpagarup na siguro ang awan ti tao dito'y balay nanang. Anya ngay nga tadya nakasako nga imot na. Saan mo't at transparent ti sako nanang? Saan ang makita ti linaon na? Ay, pukawak man. Tasyaw! Kabagays! Kabagays! Di mo't tumalyaw nanang. Ang mga nunakapsot ti pukaw-kaw, di na mga... Ulitin manan ananang. Sige. Kabagays! Yuho! Kabagays! Adayo mata ni Uncle Nanang. Iso siguro adi na mangagtibok kawyaw. Anya nga taya tilinaon ti sako nga imot na. No kayat yu ama-amuan, mapan kayo laangan iji balay da nanang. Ay nawaw, patumat gayam tilinaon ti sakom kabagays. Ay, kuha ka ba, guys? Ada ka ba't gayam dita? Nagalaamot iti dayta apataw. Kuha. Into da lang dita ka ba, guys? Siguradaw asaan apato ti kaaruba dayta. Kasla familiar nga min dayta apato kanyak ka. Ay, nawaw. Into da nga ro dita ka ba, guys? Damatan kan kano patsim ti bagbagak. Ay, basta siya, ibagbagak lang, no, adya tipod, no. Kasla gulolbod ka nga may numaminsan ka. Sabay sa, adumatan ti tinakawam akalugaran tayaw. Anyat amok nga no tinakaw mumat dayta apataw. Ay, unay kan ka ba, guys? Tunggal agda ti makita, panuno ti matinakaw ka. Ay, nawaw. Concern lang datao kan ka kabagays. Diyak kayat ama isyu ka, takabsat ka ka nga road. Iso nga road nga inaldaw apalagipan ka. Anya nga jinyawid ni Uncle Nanang. Pato mo, Ay nawaw, nangalaan namot iti pato? day nga road ti jak amu anak kaw. Inted ako na ngamjak amu sa balilat ta tiriknak. Familiar ti pato kanya. Ngamjak malagip no sa dino nga ta tinakakitaak. Ni, amangan no pato day tadagiti kalugaran tayo nanang. Day tatiduktalag kanakaw. Naskan amamwak no anya ti pudno. Iti kasta, amok ti pagluglugarak. No pudno nga intenda, ay kat nasayaan. Ngam no tinakaw naman naun, day taki day. Nasaya at mata nakariingkan, alan lakay. Nay,
Simbangpot ka matgayaman, bakit? Itay pa'y alakay. Itay pa'y lang nga sapsapulak ti may sa apato. Madala ang siguro dita bakit? Awan nga rod. Kay, papanan na kumangay. Awan ka di tinangag mo, lakay. Amangan mo't no adda tinang kursunada, kat insa ko damutan dita. Awan mo't bakit? No awan, naglaing mo't day tangag tatakaw. Urayan bakit? Amangan no nakikaaro balaang mo't dadya apato. Imposible alakay. Sapay impatarakan dalaang day kadata. Iuray mo pa iti may sangal daw. No awan lata. Sa pulan tayon bakit? Pasensya ka na. Jakmat ngamin rim-rim war itay. Saan pa yan nakarecover ti sakak? Iso talaga ajak ammo. Kumusta ngay bakit? Nasarakam ka diti pato nga impatarakan da? Ay, awan nga rod lakay. Ngam adda na kaibaga kanyak. Nga adda ka no tinakasako nga inigaman ni Tata Tasyo. Idi na minsan ang nagpailot ka kankwana. No kasta? Tinakaw ni Tata Tasyo ti pato? Day tatijak siguradong lakay. Ay kat mapamno kitaan ni Tiayan na bakit? Amangan ki dinupartyan na. Ay, sapay saan ta ako ko day Wen, mapanak iti ayan da inton madamdama. Ne, hapay ngayon ton madamdama pa'y laang ay. Kasano nga ta, no pinartidan day di apatong lakay. Anya ngay nga ta ti aramiden ta. Ay kat ipabayad mo kan kuha na Sigurado nga ipabayad mo't ti makin kuha day Ay, sapay no tayo itlog a pato titinira na. Sa dino ti papa na, Merlin. Iti ayan ni Tata Tasyo na nakrising. Ay nawaw, apay iti ayan ni Tasyo. Mapukpukaw ngamin ti pato mi. Kat adda na kaibaga, nga adda ti iniggaman na anakasako idi may ijay balay. No kasta, pato yu gayam jay inyawid na. Ha? Adda inyawid na apato nana? Wan, puraw kun nangisit ti kulay day jay apato ka. Ay nawaw, sigurado aday jay ti pato nga impatarakan da kada kami nana. Sapay jay agit itlog pay laang mat apato tinala na. Ay naglokon day jay lakay. Talaga adi na sardeng antikas tang aramid na. Mapan kay jay balay danakaw. Mapan mo kitaan no di na pay laang pinarti No pinarti na, ipabayad mo kit day. Marwam day jay lakay. Di kay aglibak tatang. Ay, kwa. Adda witness ko, ada kayo tinang takaw iti pato nga impatarakan da kada kami. Kinapudno na. Inluto ko, hindi pato. Anya? Awanan, sindak pa yan ati daduma. Nukas na nga rod, bayadan nyo tata. Inayon nyo abayadan, agraman itlog na. Amuyo ka di amadama nga agit itlog ti pato at tinakaw yo? Awan matikwat nga ibayad ko na kong. Saan kun aparikot day tata? Bayadan nyo, nudiyo kayat nga ipabarangay kayo. Inikan kayo lang arodon iti gunggunayo anang ngilot kan lakay ko. Inraman nyo pa'y laang mat at tinakaw ti pato nga impatarakan da kada kami. Kabagay, mga no at kwarta mamabali na mautang. Ayawan kwarta kabagay. Pangasim ko matatulungan na ka. Ija kaya ti may pabarangay. Ala takaw pa more. Day tangamin ko, di mo amaw tag nakam. Manya nga ita, si kamo lang tag parikaw. Masyan ka kumamot kanyak, No ilot nga men, ilot laeng. Di mo nayunan iti takaw. Kitaam, rimwar mo lang ti pudnaw. Naamuan damit laeng asikat tinang takaw iti pataw. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat mailimod mo day tangaramid mo. Kabagay, sumuray limagasot laeng. Bayadak tao. Agsapulak tulat tayo ti daduma apagutangak. Tapno makumpletok, Urayom ni Ray maakaanakam, no adda kwarta na day jay, Ngam no awan, anu samlatan ti maipabarangay. Dyan tulagan nga, ti panunutan na kabagas. Laklakayan nga agtatakaw ko na danto na. Uray pudno matpiman.
Pudno maat nga ati duglaunay tayo, ma'am. Agbalbaliw ka man nga minan. Husto titakaw talakay kan. Nakababain kan kapitan. Numadamag na ti kastangay naramid mo. Laklakayan ngagtatakaw. Ay, nawaw! Di mo takawan ti mula kan tarakan ti padam at tao no di mo kaya ti maipabarangay. Laglagi pam asaan atong palbiyak kat mailimat ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adungdungag. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umaya man, marid na. Sumra ka Mari Wilma. Nang yugak iti tinula, maray. Sobra gayam ti inlutok kasi dami. Di mi ngarod maibos kininanang, tadudwa kami laang matiji balay. Ay nawaw, agyaman naklaunay amare. Oray saan akon nga agluto iti pangrabyan mi kinilakay ko. Taadamot tan ti tinola nga intad mo. Isulaangan ti sidaon mi. Awan anyaman na, maray. Aywan gayam, matuloy ka di ti plano tang agpalingki inton bigat, maray. Hun amare, masapol nga agpalingkita inton bigat. Tanaibusan ti abasto mi. Sige, maray. Anya nga oras nga eh. Alas 7 mare. Masapata, tapno makaawid tamat ladagos. Sabali ti tiyempo itamare. Kanayon ang masapat itudo na. Makitsandaak ita, Roger Lakay. Adda ka di pagatang mo. Nga sino ti kadwa mamakityenda? Ni Mari Wilma. Ijay tiyendaan lang ka di ti papananyaw? Depende no adda ipagatang mo, Lakay. No, dapay oras mau, igatangan nakman iti abono. Abono lang. Wen, tay sigo dagat-gatangag. Amumot siguro da jay. Wun, ipakumboy kuntulaangan, ta itulod da ijay paradaan. At iti gatang mo, i-text nak to, na damagatang mo, tapno amok mag. Nakapagpalengke ka ka di, Mare? Ay, nalpasan maray, itay pay. Pasensya kan ano nabayaganak, Mare. Ay, nawaw. Okay lang, maray. Si kakit dimot. Maawatan magkidi. Si kangay, nakagatang kakadi iti abunaw. Nalpasan, Mare. Impakumboy kumalaangan. Agawit ta nga rudon, maray. Di ka mabisin, Mare? Agmerienda tapay Mga anak tulad ta iti balay, maray. Sa anak pa'y mat anabisin. Aglugan tangarudan, Mare. Mutoy ta may nga ikubag. Tapno saan ka amarigatan, marid na. Aduunay matiginatang mo. Ayun man, Mare. Agyaman naklaunay. Ay nawaw, anyatar aramidam si kaed na. Unay kamutan, Roger. Kas makita mo, madama apopo urak ti basura tayong. Ay sus, di mo ayam makita, akalablabalaang ni kumarem, bakit? Medyo adayo mo. Un ang mayangin ti asok. Naawan ti plano maatumulong, aguli magkalaangan dita. Nagado nga ibagbagam. Sus, no si ka nga tamot ti aglaba, kat kasta ti aramidan da. Anya nga tamot ti mariknam. Italaang nga rod anawayaak. Italaang tiwayak nga agpuor iti basura.
Amumot nga ado ti pakakumikumak. Ngam itiming mo kumamot Saan akasta makitkitam tinaisalapay abado ti kumarem, ngam ipilit mo pa'y laang mat-apooran ti basura. Pangaasiman, Roger, no awan ti maitulong mo. Aguli mo kalangan. Na- Di nakrang-rangan akasta. Ay nawaw, anya di maang amot ko, nanang. Ada nagpuor iti basura da. Asino matinagpuor iti basura, nanang? Kita ano sa dino ti paggap-gapuan ti asaw kanakaw. Ay nawaw, iti paraangan damari idnamot, nanang. Kasano nga rod day ta anak kaw, isirek ta ti linabaam. Kasaritak pa iti kumarik, nanang. Anya lakit di mat day ta amari idna. Imposible mat no di na nakita ang naglabaak. Day ta nga rod anak kaw. Sapay imbati na lata nakasta ti basura da. Mabit lang man, takasaritak day ta a babae. Di mat makarik na. Maray! Maray! Ay nawaw, si kamot gayang Mari Wilma. Anyat masapol mo. Apay mat akasta, Maray? Di mo ka di makita akalablabak laang. Na, anya ti isyong aya. Maasukan dagiti linabaak no kasta nga iranam ti agpuor iti basura, Maray. No kaano ang naglabaak, saka mat agpuor iti basura. Anya nga rod ti maaramida, kat italaang mat anawayaa. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta, Maray? Na, saan mat amabalin asikat ti agdesisyon, no kaano apuurak dagiti basura mi, Mare. Ti kayat ko asawan, di mo kumamot irana no kasta ang naglabaak, Maray. Kas nakunak itayon, maasukan mo't dagiti badumay. Mamindwala ang mat iti makalawas no aglabaak, Maray. Ay, saan ko naparikot day ta, Mari Wilma? No di mo kayat amaasukan ti bado yung, iti malikudan ti balay ti pangisalapayam. Managing bubukod kalaunay mo't, ay nawaw ti ugali akasta. Tulungan nakman amang isarak kadagiti barutan, nana. Anya timbaga ti kumarim, aya. Narigat mo't garot akasarsarita. Ay, nawaw. Isupay kidi ti makaungot. Isirak tayo pa'y nga umuna. Irwar tumanan numalpas ti puor da. Ay, una yun day ta kumarim. Ay, marurudak nga rod, nanang. Tila ang mo't pagsayaatan na ti pampanunutan na. Anya nga, ay dinagapa kayaw. Ay, wun Jack pimanan na tapalan tingiwat ko itay. Ay, naapo imbes nga aginanada tao. Anusan tayon ananang, anyangay nga rod, katkastamat ti ugali ti kaaruba. Talaga nga ada ti tangtangsit na dayta nga idna. Makauma mat ndaduma. Anya dyan ang nagkawanagapa kayo kano iti kumarem. Edna ba kayo? Kasano, nagado a reklamo na. Apay ka no? Agraman asok ti basura ang mapupuuran, pagparikutan na. Ay nawaw. Sakbaya pimanawak, binagaan ka, ano mabalin? Ket di mo kumapay matpuuran ti basura. Ayam natangkan namin ti ulong. Una, tay sulaan nga rod mat ti wayak. Ay na, no kastalaang ti ugalim. Awan ang mga nuliklikan na kamanan ti kumarem. Uray pa'y, anya kumaita. Sa anak mat nga agsakit no awan kumarit. Sos, una yung ti kasta ka panunutan pa kahit. Put mat, saan ko nga ipatay daytaan niya? Agbiagak latamat nga uray awan ti kumare. Nangikarga am iti bunang, nanang. Day, anwam ti bunang Wilma anak kaw. Ikatak dagiti mulan ni idna ang nag-over the barcode. Ay nawaw, ang mga no agunget. Agungot, ano agungot? Anya kumaita? Guraan na kanto na anak kaw. Iti anya kumaaga po nga itrato tayo iti nasaya at ti kasta a klase ti kaaruba, nanang. Oray sana nasaya at titrato daken ka. May mayat lata no agbalin ka nasaya at kadakwada anak ko. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta kanyak, nanang? Numaminsan, masapul a bumalas tayo, tapno makarik na damat. Narigat ti agul ulimak, nanang. Ti adda iti panunot da kat okilaang ti aramiden da. Ha? Nung natangsit day ta amarid na, natangsitak mo't, nanang. Anya nga rot ti kayat da? Da tayo ti ag-adjust para kan kwa na? Give and take kumamot
Ne. Anya der aramidam si ka, Wilma. Ay nawaw, agsaludsud ka pa'y laang. Kat makitkita mo't nga agdaldalusak, maray. Apay nga rodakas na. Apay atagbatam mo timulak anatang. Kas makita mo't maray, Uber the bakod. Kasano numatay da kita? Nung madanagan ka, umay ka ta si katimangikat, maray. Dalusam, amangan kit dino pagbalayan pa'y daytay ti ulag. Tangsit ka. No tangsit ka, at damat ti tangsit ko si kalaang aya. Ha? Kayat mo ti maipabarangay, Agpabarangay ka ano kayat mo? Awan ti kabuteng ko, taam mo, ahusto ti ilablaban ko. Sabakan kamute para kada kayo, tatais ko. Ay, nawaw. Ay, nagadon, Wilma. Para kumakadaid na ti daduma, ngamda kayo laangan ti pangitidak tata. Nay, kadno adamot ni Edna balay dabalasang ko. Adda ngam na dismayak iti ugalyen na tata. Apay, adda ka diti diyo na kinaawatan. Ti kayat na ngamen, kadda kami laang ti ag-adjust para kinkwa na tata. Kas kumay di na palabas alawas, pinuuran na ti basura da, kat nakita namat ang naglabaak. Idi inikat kumatimula na ang nag-uber da bakod iti paraangan me, nasakit tinakom na. Simple lang matgayam ti diyo nagkinaawatan. Simple laang tata, nga makaumam ngamin ti agbalin anasaya at kadagiti tattaong awan nunot na. Ay, sa bagay, adda pun tumiti day tabalasan ko. Isu akas jay mati naramid ko, tapno marik na namat atata. Narigat ti agul uli maklaang, numaminsan masapul a bumalas tayo mo. Nakitak anaggapo ni Wilma dito'y ayan nyo, tatais ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo? Ay, imay nang yag iti kamote ken saba. Para kumakan ka ti daduma, ay nadismaya ka no. Iso ay saklangan at inangtidan na. Una, tadakas day na tao. Managpamarang anasingput, uray saan mo't gayam. Amuyo ka di tata, tinagbat na ti daduma amulak. Wen ata nag-over the bakod kanumit gabain. Iti tono ti boses na itay. Kat madlaw ko, akayat na laeng ti bumalas ken ka. Pinuuram ka nung amin ti basura yaw, uray amom akalablaban na laeng. Ay nawaw, saan pa'y laang anak ka move on, day di a babae? Nagistorya pa'y laang kada kayo? Madamot lang amin ti basol mo, Edna. No kayat mo anasaya ti trato ti pada matao ken ka. Itrato mo't ida anasaya at kasta ti kasayaatan nga aramidam. Anya jem baga ni Tata Isko kanya? Analastog ka kanong agsasao? Gaputa init kan day di awil maiti sabakin kamote, siya kon tinalastog. Amukan bakit? Amok ti ugaling. Amumlaang Makitam day ta. Sabali at tao ti mangbagbagaan ka. Ngam kaslawa ipikmat. Sus, di ka di mabain. Anya kumahay ti pagbainak. No ti adda iti panunot da, ket nalastog wenno natang sita. Saan kun aparikot dayta? Na, Saan laang mat asyak ti dakas ti ugali na? Agpapada tayo nga adda ilimlimang na akinadakas. Kas kumakin ni Wilma. Rimwar ti pudno nga ugali na. sus apo aya. Kasano ko mga itrato da ka tinasaya at ti pada matao. Kat kastamat ti ugalim. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli mo kasi ka, Roger. Di mo manin pagbasuraan tilapayag ko. Ay, nawaw. Ayan ti paris ti chinilas ko, nanang. Aday ti sirok ti tugaw. Sa dino ay ati papa naman akaw. Kasaritak itinalapat day tanga idna, nanang. Mabusurak launa yun kinkwana. Saan mo na malmalpas day tanga isyu yaw? Talaga asaan amalpas, tadi namot matagpalan tingiwat na. Sige lat tamot nga gistorya kadagiti kalugaran tayo. Bay amlat tanan akaw. Ay saan, nanang? Saan ang mabaling? Is-istoryaan nan tupay ama diti tratok kinkwana, nanang. Kasano kung mga itratok itinasayaat?
Kat isuntupay, may samot anatangsit. Naimbag kumano pudnot is istoryaan na. Saan mo tada tinayon na, kan kurang iti istoryana, nanang. May kakadimanan tapno makiapa kanyak, sika, Wilma. Mabalin ka day, nga isardeng mo ti kaiistoryam kanyak. Apay, mabuteng ka iti ibaga ti sabali at tao kan ka? Ay nawaw, talaga ama diti ugali ma. Oh, kat, anya ko maita? Sika lang arudan tinangirugi iti apata, sika pay laang tinangato ti pride na. Apay akas namat ti bagbagam kanyak. Kat uray si kamot, madimo lang ti tratom kanyak. Kasano ko mga itrato ka anasayaat no kasta ti ugalyam. Umuna iti amin, sikatim mo na anang ipakita iti dakas kanyak. Idi bimalasak, nasakit matan tinakam mo. Istoryaan nakpayon kadag iti kalugaran tayo, ay nawaw ka. Day talang, ti umay mo ibaga. Manipod ita, friendship over tan. Di mo namnamaan ang makigayo makpaikim ka. Saanan na pulaws, jak kayat ti kasta nga ugalim. Nagpig sa launay ti sa uyo iti kumare, Wilma anak ko. Mangeg dito'y balay. Ay kasta talaga, nanang. Makabulanan day ta aparikot yaw. Awan met nga min ti agpakumbaba. Alangan mo't asyak man ti agpakumbaba. Kat iso lang arudin ti nakabasol, nanang. Wenang, Ay nananang, day tatijak ipalubos ang mapasamak. Nasaya atak iti tao ang nasaya at matkanyak. Agpakumbabaak no amok abasol ko, nanang. ay, Di kay madanagan, nanang. Friendship over kami iti day a babae. Lintik ang walang ganti ako nada, nanang. Manipod ita, agulima kakon. Awanan ti bibiyang ko kinkwana. Awanan ti kumarem. Awanan ti kaduam no kasta nga adda papanam, bakit? Okay lang ang lakay. Uray awan ti kumarek, nukas kin ni Wilman tumo laang addakas ti trato na kanyak. Awan ti nasakit abakrang ko lakay. Kanayon mo nga ibaga ama di ti trato ti gayem mo ken ka. Kat uray mo't si kami. Dakas ti tratom ken kwa na. Itata inaramid na ti kas iti inaramid mo ken kwa na. Kasta ti bagam. Bimalas laang mo't kumarim ken kaid na. Ay nawaw, makauma kamat si ka Roger. Asino ayat ti asawam? Siya, wano day a Wilma. Naa. Kanayon lakit din nakasta. Kas lamas isakit mo pa'y day a babae, ngam iti siyak nga asawam. Ha? Makapasurun kamat, Roger. Bakit? Di mo kumamit tagidaksen ti bagbaga. Ay, Houston! Na. Jakon kaya't adenggan ti bagam. Ay na, awan mo Edna. May salaang ti maibagakan ka. No dakas ti ugalim, di mo namnamaan anasaya at ti trato ti padam atao ken ka. Uray kasano ti kinaanos ti may sa atao, dumteng tulat ta ti aldaw ama punwanda. Iso ano kayat mo nga itrato da ka nasayaat, itrato mo't ida iti nasayaat. Naawatam, Edna, ha? Ay, nawaw! No kayat mo nga itrato da ka anasaya at tipadam a tao, itrato mat ida anasayaat. Di ka agaramid iti banag apakasaktanda, iti kasta agtalinaet tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang
Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbaga-bigat ba o mersi anak ko? Nasaya at mo't ta nakariing kayon, tatang. Ada ka na iti lakad mo? Tumulong ak iti trabaho iti laundry shop, tatang. Matutudo ngamin ita. Adumanon ti customer may. Ay una, tapno sana marigatan iti tangtangda na mga agbantay iti laundry shop mo, anak ko. Wan, tatang. O sige, ta agrubwatak nga rudan. Apay, nagkapi ka din? Wan, tatang. Nalpasan, itay pay. Anya nga oras ti panagawit mo? Dependento no anya nga oras amalpas ti trabaho may, tatang. Ala, agrubot ka nga rudan, tayo supay ti malpasyo at trabaho, anak ko. Wan, tatang. Da kayon ti makaamo amangan kaninanang. Ipapudot yung tulaangan ti sida. Adu pa iti nabate. Oh, intimplahan kay ti kapaimrihin na bakit? Diya makita ni Mercy lakay. Siya dino tinapanan ti anak ta. Sa lino kumapay, ti dadu maapapanan na bakit? Ay nawaw ka. Isu nga rod asal salud-sudag tadyak amaw. Awan mo tinadakdakamat na idirabi eh. Kas iti sigawd, no awan jay anak ta dito balay, kaya't asawon day ta, at daman na yun iti laundry shop. Matutudo manan ita, talaga nga adaw ti agpalundray. Kunaklaki, dino sa dino manin tinapanan na. Di mo ibaga, akaili mo adagos ti anak ta. Saan makidi lakay? Nairwa maklaang atunggal mariingak kit ada ni Mirsing agkapkapi iti kusina. Ala, agtugaw ka nga ruda, ita agkapita, bakit? Nay, di mo matinbagbaga nga umay kagayam dito'y laundry shop ko ita, mari di na. Umayak laag sirip, Mari Mercy. Ay nawaw, di mo ibaga nga agpatakdar ka mat iti laundry shop mo, mare. Saan, Mare? Amumat, saan ko alin niya ti agnegosyo? Ah, kunaklakit din no addan ka kompetensya. Di ka madanagan, Mare. Awan day ta iti panunot ko. Ay kat usto ah. Diyak kayat nga da kainagaw ko iti customer ko no kwa. Agkalma ka lang ka di, Mare. Mabalinti sumrak, Mare. Mabalin mat, mare. Ang saan amabalin amapan ka iti paglablabaan. Okay lang, Mare. Maawatak mo't no bawal kami a customer. Naipot ngamin, kat adu tinakapila ang malabaan, mare. Okay lang, Mare, kuna mo't. Si kakit di mat. Saan a big deal day ta kanya? Naimbag pa'y tigayim ko. Ay nawaw, apay tigayim mo bakit? Adu ti customer na italakay. Kaya't asawan day ta, adu manan ti kwartana. Saan akas kada tao. Ipamay sampay ti atensyon mo karag iti anak ta, bakit? Naimbag iti kumarim ata awan pa'y asawa day jay. Sa bagay, adda ti puntom lakay. Di mo apalan ti kumarim. Kasta talaga ti biyag. Saan nga agpapada ti gasap tayo? Ngala, agpulis ka man kit day, tamangan kamot tayo. Nalpas kamin karag iti ubing itay. Anya ti inlutom amasida. Sinigang abangos, bakit? Ay naurnong manan ti lalabaan. Kaano ti day off mo, lander lakay. Intun Sabado pa'y. Kasano nga rudon day ta? Awanan ti isuot dagiti ubing. Sapay matutudo manan. No ngay agpalunri ka, bakit? Sayang ti kwarta lakay. Kabaelak mo ti aglaba? Uwan angam mabannog kamay. Washing machine laangan ti iurnungam lakay. Italaang mo't nga agpalunri ka. Ada nga ro ti pagbayad tayaw. Titangdan ko iti kalaman Mabalin mo't siguro da jayon. Mano ti per kilo ti laundry shop ti kumari maya. Jak mo. Jak mo't ten pinagan-anaw. Ta sa anak mo't amahilig nga agpalaundry. Itulod mo langan nag iti murang tayo iti laundry shop ti kumarim, bakit? Mangtudak iti ibayad mo. Tapno saan ka amabannog amang igulgal? Saan ka pa marigatan amang ibilag? Ay nawaw. Anya ti nakasako abinagkat mo di na. Murang mi nanarihina. Itulod ko man iti laundry shop ni Mari Mercy.
Awan nga minan ti oras kong aglaba. Ay, wala. Narigat pa'y ama mag-antibado ita. Wen nga rod, kanayon ama sapa ti tudo na. Mala, itulod mo dagiti murangyaw, tapno malabaanan. Siya pa'y aduday ta. Wen nga rod nana, awanan ti isuot dagiti ubing, naliwayak matpimanan ti naglaba. Kasta talaga, no ada ti ubing ama asikaso nakkaw. Ngam no dumakkel da, mayatan. Malag-anan kamitan urekas kasanaw. Agpalabaak man, Mari Mersey. Ay nawaw, nagadon mare. Agasam man dayta. Naurnong nga rod, Mari. Diyak mo ngamin nasango ti naglaba. Mala, mudto yan mare. Da kami ti makamo. Manuti bayadak, Mari. Mabit lang mare, ta ipakilo kadag iti assistant ko. Ay, agyaman ak unay, Mari. Italang ang nagpa-laundry act, ta talaga adyak masango ti aglaba. Okay lang dayta mare. Isu nga rod nga da laundry shop. No agpalabaak ita, kaano nga ta nga maalak, Mari? Mabalin mo to nga laan inton malam mare. Mamagaan mo't kit ti adagos daytoy. O sige, ibaon ko lang nilakay ko inton malamare. Isuti umay mangala. Ada ka di pa'y trabaho minton malam, lakay. Adda bakit? Agsubli ak inton madamdama. Apay ka day? Paki-pick up mo man, tibado tayo iti laundry shop ni Mari Mersey. Ayan nga, iti ipakita ki Jay. Ada makidi ni Mari Mersey ijay. Amo na day ta. Saan da nga strictaw? Imbagakin ko na asikat ibaon ko ang mangala. Awanan, tinadumang ipaalam, nadyalaan. Wen lakay, di mo liplipatan taawanan ti isuot dagiti ubeng. Wun, bakit? Di ka madanagan. Dagasag, sakbay nga agawin na. Oh, adto yan tibado tayo bakit? Nagbanglo ah. Wun nga ron. Anya nga tati sa bunda Mari Mersey. Fabric conditioner siguro dahil bakit? Nagbanglo unay. Idi sumpay nga rod di talakay. Ikargak tulaangan iti drawer tayo inton bigat. Siya akong ti mga ramid bakit? Siya kun inton bigat. Agina nakakit din. Adapay trabaho minton bigat. Kabalak pa mo? Di mo man ipilit ti kayat mo lakay. Idi sumla ang dita kunak. Ta siya kun ti makaamo inton bigat. Ay nawaw, apay ngay bakit? Inruar mo mo dagiti bado tayo. Ilabak manan. Kat nun ay palundri mo dagiti di kalman. Apay pala ang abanugam ti bagim. Kita man di talakay oh. Kasta aya tinalabaan. Kat nun nagbanglo mahit. Wen a nabanglo nga agpayso ngam nay. Saan mat ana ikatirugit ti bado tayo? Aday tani oh. Kita Sinsinan mo gayam ti panaglabada. Ay wala paysaw. Sapay bado ti ubing ti daduma. Nabanglo nga agpayso. Ngam saan mat ana ikatirugit na lakay. Masapul ang mailaba manon. Saan la ang arugit ti isyo lakay. Adda ti t-shirt ko ang nasukatan iti sabali abado. Ay, sayang mati kwarta no kasta asinsinan gayam ti serbisyo da. Wen nga rod. No amuklaang sa anak latta kumaanak palaundren. Ibagam to iti kumarim. Ang mga no di na amaw. Wen lakay. Talaga nga ibagak. Jak amo no talaga akasta ti panaglablabada. Inusadot lang dagiti assistant na iso akasta. Kasla agtip-tipid da iti danong. Na, nagadumot kan ti labam di na. Wen nga rod na narihina. Nagpa-laundry ka idi kalman, saan ka day? Wen ngam saan mat ana ikat ti rugit na. Nabanglo nga agpayso ngam narugit lat tamot. Idi inulit ko nga inggalgal. Kasabsabon. Madlaw asinsinantin kastadaan ng ilaba. Ay nawaw, apay ngay. Saan lang aday tati isyo nana? Adda ti mapukpukaw at t-shirt ko. Nasukatan mat iti sabali abado. Anya, Aday tani nana duster. Awan mat ti badok akasta. amangan no na isukat. Jakman na mo nana. Ibagak to kini Mari Mersey numalpas ti aramidaw. Ada ka no mat isyo ti bado nga in palaban ni Dina king kaanak ko. Ay nawaw, anya nga isyo mat dayta nanang. Saan ka no ana ikatirugit ti bado da, kin adapay ti t-shirt anasukatan iti duster. Naa, kasano ko maamapasamak dayta, kat no nakabangbang lumot ti bado nga in palaundry da.
nalabsak nga rod nga aglablabay tay agsapa. Inlaba naman na dagitin pa laundry da iti laundry shop mo, tas sinsinan maggayam ti panaglabayo kanaw. Ay, nawaw. Nakaarartimat dayta na babae. Uray asino matpima na anak ko. Nabanglo nga agpaysaw ngum saan mo analabaan anasayaat. Ay, nananang, inlabami dayjay. Amangan mo't numancha, tirugit nga ibagbaga na kada kayo. Ita lang ang nagpa-laundry dayta a tao. Sa ita, nagado a reklamo na. Ay, nawaw. Mabalin ka di ang makasarita ka, Mari Mercey? Siguradom lang ang napatag ti ibaga, Maridina, tapnusan asayang ti oras ko. Apay akas jay dagiti bado alinabaan nyo, Mare. Saan mat ana ikatirugit na? Inulit ko ngayon laba kat kasabsabon pa'y, Mare. Sinsinan mo gayam ti serbisyo yun. Ay, nawaw. Dayta lang ti umay mo ibaga? Wen ata amangan kunak no simmadot dagiti assistant mo iso akas jay, Mare. Feedback tapno mapasaya at yu ti serbisyo yu, Mare. Ammo, Mare, iti kinaad-ado ti customer may. Si kalaang man tinaturod ang nagreklamo kan nang ibaga asinsinan ti serbisyo may. Sigurado ka kadi asyak la ang tinagreklamo, Mare. Aywan, si kalaang at talaga, Mare. Aywan gayam, isubulik ti duster ana inayon iti bado me. Mas daawak tanasukatan mo ti duster ti t-shirt ko. Ha? Aday tama Mare. Mingmingam ana imbag. Awan ti kasta abadok. Amangan kunak nubado ti sabali a customeryo. Day talaang ti ibagak, Mare. Honest feedback tapno inton sumarunaw kat maliklikan kumati kasta nga isyo. Nakasaritam ka din ni Mercy, bakit? Wan, naisublik mo't lang ang ti duster ana ilaok iti bado tayo. Isumot lagaya masabali ti panagkita ng kanyak itay Ay nawaw, sakitin natin bagakin ko na. Siguro Di na amuti ko na da a feedback. Kasta unay nga mintisuro na kanyak iti nagreklamo akad. Ray, tatirigat na. Isuda ti adda nagkurangan na. Isuda pa iti makaungag. Ay nawaw. Wan nga rud no amukla ang akas ti mapasamak. Sa anak ko man ang nagpa-laundry iti laundry shop da. Sayang lang ti kwarta. Ma-stress pa'y da tao. Ala, di bali latan bakit? First and last daytan. Gumatangak tang iti washing machine ta. Tapno di ka marigatan nga aglaba. Narigat ti makyap apa bakit? Alya ginadamag kaw bakit? Nagapa ka no magdamer si Kandina. Jak amaw no apay asakitin na ti feedback ni Dina. Anya timbagan ni Dina aya? Sinsinan ti serbisyo da. Nabanglo nga agpaysaw. Ngam saan matpiman ana ikatirugit na iso akapilitan nga inlabamanan ni Dina. Anak ano pa ito na isukat abadaw? Wan lakay, nasukatan iti duster ti t-shirt ni Dina. Ay, una yan dayta. Apay matpima nakasta. Day nga rod lakay. Mapankuntuman bisitaan ti laundry shop ti anak ta. Kitaag no kasano ti panaglabada. Amangan kunak no talaga asinsinan peman. Makapa-stress dayta adina. Apayan, Mersay. Gapo iti inaramid na. Adumutan dagiti agreklamo a customer may. Makapaasar dayta a tao. No adaw tagreklamaw. Amangan no talaga nga adda ti isyo iti laundry shop mo anak kaw. Aho, aginartikit di adagita at tao. Amaw manak. Saan da nga agreklamo no mayat ti serbisyo yaw? Amok apan ang dadaal-dalaang dayta tatang. Umapal da siguro taado ti customer ko. Imbes nga aksyon dayta parikot kasta pay laang ti ibagam. Ay awan si kamot laang ti maawanan iti customer iti kasta nga aramida. Nay, adda kayo matgayam dito'y laundry shop, nanang. Nakitak no kasano ti panaglabayaw. Okat, anya ko maita, nanang. Agtip-tipid kayo mo't iti danom anak ko. Isu asaan ang maikatiruget takasta. Kano mabalain, di yung pagnanayunan ti bado da tapno saan nga agsisinukat. Pangaasiyo tadidak istresan, nanang. Man-mano lang arodon ti customer may.
Wala ata saan lang ang gayam ani di na ti agreklamo. At dati imay dito itiawan ka. No anya ti reklamo di na. Iso mo lang ti reklamo ti daduma customer mo. Masapul nga rod nga agtipid kami, tapno saan kami amalugay, nanang. Useless ti panagtipid yo no reputasyon nyo mo ti madadaal. Kita akit man manumutan ti nagpalaundray. Una, ta dinadal nakgayam ni Dina. Saan akasta anak ko? Talaga laang nga ada nagkurangan yaw. Nasaya at man kan saan ti feedback da, akseptarin yaw. Ta para muday ta iti pagimbagan ti negosyo yaw. No siyak ti sika, sulbaram adagos day ta aparikot. Di mo urayan amaawanan ka iti customer. Laglagi pa anak ko. Awan ti mayat nga aggastos para iti sinsinan a serbisyo. Ay, nawaw! Kas negosyante, negatibo man wenno positibo ti feedback a maawat tayo, akseptaran tayo kuma. Laglagipan tayo, asaan nga amin a negative feedback kat panangdadaal. Ti daduma, mabalin nga usaran tayo, tapno mapasaya at ti serbisyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.